Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Chief Executive Member Jangga Khasi Hills Autonomous District Council ba penyai sings im hakar pusau turik kelalengkot arajar pausan ulahir jurip yakat tu kani teligi surak hading jing ujing nam jigi pat ba bagi no nyak taksi jangga than renja kibaju kamai chano thamai kendai lat nora maulin re dem senyong pulo bachu ompling hakani jing jurip lai dan langru kilong kemi kisamla kirang ba dong jangga shnong renja u second in charge jangga renja traffic branch uba lam ha perbad Hakabi day bagi nonya taksi kamay na renja sedem senyong. Kinongkit kam jangka association kisili ikendu yu engineer jangka executive division PWD road. Ban penyuak lem kendiat bensnai kanala. Barbantap slap ya kanala kena menyuak penyeng yi kali kiba kamay benyuak tap passenger. Bat menyerap ru ki passenger kiba ap kali. Te beliung ya lum menta banwan dalade hang ni. Ngala pentip ru ya i rang ba snong jang renja iba ediwar. Kaseng samla snong renja seng kentai seng long kemih ni renja buat ke executive committee dan lang kirang badong ringkat buat pi ki association ki baya nyak kali kamai taksi nang ni na pok se pulo renja nong tmai renja nong ra kadau bangia wandalade kalong hadin bakat tu kat ni ki members ki pensngongi badan kat tu kat ni ki jing dengan sudai ba nemia keren tang hapo office sudai hi benwan hang ni po site hotspot telek se benyo sngo ke ga bapia kendu jing bedi kini ki stan ki jongpi nang ba ke ga bangila banyarap ngin persyang banyarap akaliang sungi te ngala keren ni engineer jongka central division de pe hang tai hapo barik ba s litap ha lebi hang tai de executive engineer bari pe kini ke area ngala keren mentat te insa persyang ke ikalat kelenti balak banyarap mo nama dayang kumbuang nak dayang bun pan tu ko main road ru yoka ketak pat yaka block kani traffic kani katai de se dayo yang nak kham site mo long baka ka jingtmu hi long ya PCR kanirap ya nong late nong wan kanirap ya passenger ru kanirap teng passenger show up ka henti dam kali ka kan ketak hi te pej mo ka long ba pinya biang PCR ru kali kawan ru kan biang bat pai ba ru kan biang mo te hab ya trelang dan marba kan bahakan miat ka imlang salang mo te jong yu pat jong nong tmai gijing jing di tang pati kala pati post office baka kala kimpalat jadi bay yo aja ka ben lam ben request ben pak mat ya tu cuma kami sabar tu kendro ni pakim tangan tu isa toh Hadur pakai mah. Kamu jong PCR di tang ita. Ketika lain tak kabiang. Okey tu. Kan kalau lain kabiang, lain nongrak kabiang kamu. Dan silik pe hang mah. Lek tang hanian tai. Tuan pertanyaannya. Tu. Di kini baru kaki apa kau ke sitri macam penting episar. Baru kaki try baru sekarang lagi. Hotel X nem kelaya telun. Because setelah apa piwara ya tak jing ni bagang scam ba. I sir ila put snow pi mentana ka baide ba jing ketika caka ka baide yang teh apa. Di quarter rang teh ban kiu sini. Dengan saya nak kalian besar sudah asyik kia, kembali orang ini nak saya bawa PI ke marking, nang bagi niat bandro nak jualan, sama pengiyak penyiar kali kita nak kalian ketenat jadi kulit tu kena penuhi dia pi, mana kiwi tu begini tu, pakai tu kada ada lupa kerja kah, taksi association keladon. Dia kami dia pakai ke area yang saya bukan seperti mau pi, ki euro yang ni, kini ketika panggil amu mental jantan real new telik senem. Ngadu kapor kepada Dr. Jamino Lalong MLA yang kebangilan ekran ban hamad yang kata kelenti nama pertama ngimyo ban penhe yang kata kene kejing ke sulong betang nomor ba na kalian juga post office na nomor ngil ambu padu postal officer juga post office nang tepo euro tre ban ai kata kejaka ban on dengan buah kejing kerpat api yang ni mentari si ban kerpat dan sorkar ban nek sistem syai kata kalau rayo ban on syai itu kalau kejing ku ni ke area yang ni nomor ba kan kim dengan scam bab musim kiai kini akan dikepot dia dah kini kejinglah kejong pilih sikan long kejing long tang ya ki long ya kali akan ke area ni rai ke bubun balang marba kadang kali kalau kau hey tei tu tinggal lah iban out ya kata dengan saya kalau long sisa kejing tu dengan scam kan bu ya pi kata kejing kepan nak kalian coba senang renjaru bab musim kiai lah maka beda kata kena begini yo ban ya cakaman nomor bakat kum kejing keren nak kalian juga BSNL kalau long ready ban ai ke jaka ban penehe ya surok ladang yo ya ke area nang tu dia dari larang nginum yo ban niat ke surok ke BSNL ni kendro sebuah ladang yo ban penehe surok desa kan niat li kalau long kejing mentoy
baik bakal. Kamu lada ai tang na post office BSNL ki ai. Lalu ready ni kan. Kalau ada biji keren kepala. Share lek no has Apa yang ini lihat spot. Ya lek kenang ban ngin sutu. Te nakaliang jungi lada kashnong lada PCA kum ka taxi association PI jing tho abedi te dai. Nama kan wit e PCA kan kata kamai kaji jong pi. Lamar da khapnya hi brio nam sha ai baniang. Nam sha lada sha police ru brio la pha weng. Te ke ka ba biang tho ma pi sha kashnong. Nakaliang kashnong kan tho sengi masa penbek ngapat bak kini ki artillery ki department. Mo Wis kan dia jaga. Banyak tentu kan. nang ki. Kalai Kagum gini keren mensuang ngilambut man bedai man be nanti na po yes bang nanti na yes diam nang tu kan man be hadu hang teh hadu tu pu sang teh Masro la kham slam nei lai keren teng ne. Tian rei kesakut sa be hadu mtala ala ai kini du bias in room long ready ban ai ben naman banyak sapok kan along kalau ke metoi ke babun balang sini Sekoi pat kadai kerja kayeng jong kali ki bakam main renja shenongra ha ka bagajing don jong ke post office bat ke BSNL kelapin khapnya ki kali ban apa senja. Halo kani ubat penya ulong bu unsa shimkia ringkat lang bat urang ba shnong bat rang ba dong bat ban ai de jing tho sha ke post officer bat ke BSNL kena mon ot no khindia de ke kenro kena mon khampen he ya kerja kayeng kali. Kuih pat kadai kerja kayeng jong kali ki bakam main renja shu umpling ha ka bala rai ban pen kenria no sha jan dispensary. Ini yang ni kalau kemudian tu son nomor ba kinong song ki kamu di nomor bagi don kam senes kendong. Dek yang nolong kepala soba mau irap dan ini di yang tai ko dan seri bakal kelong baik lain. Dek yang ba kata kalau sukses di dalam ini baca irap senong kok. Tenat baik dan kadang ni kuat dan ya batik saya kata. Nomor beli kiwan lagi singkrai lagi cekak pelajuki yang masuk bayar kali itu ni dia sebenarnya. Ada kelong kepala request pi kata ke semua kan ya mah ngapai kan kasutna ni apa pia orang kita bagi ai ta kejingmun la kalong kepala nak kalian ke jongpi tapi ko sa kerenja taksi association ma pinya habang no ha keju satri makna mengin ni de area kana mengin yo kan ai ka permission nak mata jong siap punya kai tu dia nget la kalong kepala dia penbek lang ba kerenja taksi association kanang ba la kala biang no dong hadong barang haj dia mina punya keren ni traffic branch nang kada user incident ni macam kia nang mata banyak penbek barang haj kana mengin hab lah kajuk Baru ki nongkit kam jong ka taxi association nang ni po renja ki bakamai shenong thmai sepo kendailat nani nan renja shenong ra molon rei kumjuru nang tai na renja pokse shadam sinyong 10 bat ni don lang niru presiden jong ka umpling taxi association nang ni na po renja sha umpling te ai khublei kerpang ni rang ba shnong ka executive committee jong ka shnong ban slap lem ya ka jing ut jing nam jong ki nong late nong wan bat kumju ru mdai tali nong late nong wan ya phi ki ba kamai ban pendap e ke yang kasem dah kebanyak kali taksi ni dan lang ki senglong kemi ki seng samla ki rang ba dong jong ka renja ai khublei ye i second in charge jong ka renja traffic branch ten nakaliang ka jongi habai dei ba kanika boxe dem sinyong nilai penbek baki nongkit kam jong association kin le menta bani kendu sha executive engineer jong ka central division PWD roads ban pen yo yarap lem khendiat hang thi hapo jan dem sinyong ban penshna kenjanala ban tap dak slap ikanala khnang bikin yo yang let's say southern kali hapo side kanam kta ikale kawan jongki babun kani kanam yarap tang inong lek nong wan kan yarap ru yakini ki banyak kali bakamai bakin yo yang ban tap passenger bat kan yarap ru ya ki passenger ki ba mdon kam ban upslam bat kinla yo lupa kali nak ketuga jaka kaba arpat nidon hang ni po stand junction jong bani ka renja post office kaba ka jaka yang kali na nongra banlek sha na renja banlek sha nongra lapalang sha molon rei kaniru de kawai ka jing e ka ba nakadaw jong ka jing khapnya palat hani ko ba PE ka jing don jong ka post office bat ka BSNL kala penlong le si ki babun ki kali kenem yo kamai bha lani kenem sup ka yang ka stan hani nakaliang ka jongi ngin simkhya ba irang ba shnong bakin a jing tho shanga habai dei ban
ot no yu niu kenro jong ka post office kat tu kat ni bat kenro jong BSL kat tu kat ni khnang baki kali kin yo yang kham shakendong bat kanam thut ya ka jing kiu ban kin tiu na ban hiar passenger bat ru ya kinong let nong wan te kani ru dikawai ka ba dan kam ba khnang ba phisia ki banyak kali kala la long kala dan ke security ba philawan yang ni phiyo kamai lem kumta ka jing block philai ka jing traffic jam jong social long teng la syabe lut haman ki bayang phi kentiu passenger menuju syayang nomor ba ka jam pelan lada don kum kini kistan ki ba khambyang ki ba kham ka size ka khambyang ka jaka ba pinyang ki kali ngasmaikan ya rap hamo te ka ba lai pat jong ko umpling baki kerpat nakashnong bandon no hang tai hapo ka stand te po dispensary kading jing shishan ma shani la kham kendong te bat teng ki nong le yo nong hat ru bakin kit mana du nang ni shthie kala stom bapli ki long kume ki recruitment rirong ba te ya kani ru ngin shimkhya ke ka ba bahatam bangin yo ban penbet jaka nam ta jong pisiar tai mo kenang ba pisiar kin biang pinbet nong le nong wan kin biang bat ka traffic ru kan flow kanam kata yaki nong le nong wan te kata hi na kalyang jungi bat habai dei bakani ka site jong ka themrenja hang thi po ba sedang jong ka jingkieng da hian na renja nga syukurpat irang ba snong ban aja kalem nam ta jong pi bat ye i second in charge ban identify nam itu jaka ngan penbet nga ba PWD ru bakin ai kat tu kan ni tu i jaka tu ban yang nama ku makalong menta ki yang setai saliang umpling kala jam ba kala blok ba bat kidukan ru kibun kali ru kibun kala thut kali kawan tidak ke baki yo yang langkat tu kan ni kali sini ka liang kala pen keluat ya kali kawan te nak liang jungi ngin simkhiai kan ni da ba phila ya don lang baro ni bah lai sakhi lang te da don kanu ka jing e pidon ngalong kloi ban ngap bat ban ya tre lang bat phisia kum ka taksi association ringkat ba ka borshnong kiseng samla shnong kiseng genthei seng long kumi kirang bat dong kidon lang bat ka department ba dipet lada kalong ka police department lada kalong ka PWD lada kalong ka PHE ban happen weng ki pipe ban realign ni ki pipe ngin happen le ta boh de nakaliang jonga ngan tho ya kani ka post office sha u GPO badi in charge jong ka north east zone ban yo ban I permission no ban weng ni kan ro kat tu kat ni benta ban wan kham internet ban kan kham keluat kali kawan namta di pai bat bro kublai shibot ko ka jingwan ji ba panya ngai kublai ma marba ko iwan da jing da mesin basuret da ka sulam ngai man bain pe ya ka jing ka jungi ki dai par ken bai dei ba kini da bai dei ba kini ko surok te nakalang jungi ka jungi ngi la patai ya ka bangi sema po surok bai dei ba kam stan bai dei ba kam ini kam mah kinong nya kali habai dei ba ke ka jong ni chi phi ngkong ngi dei te po di entai po di lamar ba ka surok ka khamret khiat te ka jakayang ngimiyo ka babiang mana kalian jong police department du kepala ban pendek ka jakayang ka jong ni te kata hi ka jing